Shubor nakaslem jong unongsan hima. Member Secretary ke Meghalaya State Pollution Control Board MSBCB Dr. G.H. Sharma ula penting na baka public hearing nak benta ke Shri Cement Integrated Cement Plant Hadaistong East Giant Hills kan yard bed kumbala bu tarik ke khat khanda tarik no pra arja arpusan habakran shikilat patai kubor Dr. G.H. Sharma ula ong ba berabor yaki public hearing la benong kat kum kikendon jong ke Environment Impact Assessment arjar henrio Dr. Sharma ula ong bahaswa ban penbet yaki tarik ban penlong public hearing ke MSPCB ke don kam ban yo yaki term of reference bat hadian bala yo yaki TOR ke de ke kamram jong ke board ban penlong yaka public hearing shu ula ong baka MSPCB kam dan bentai habede baka jing persya kinong shnong yaka public hearing namar yaka public hearing an penlong daga jinya trilang bat ki board district ula ong baka MSPCB kala ban pensang ya trikam yaka TOR lani ban penlong public hearing tanglada wan hukum na ying bishar Ulaong ba umdan ban ong halor ke jingdawa kinong shnong ban pensangi ka public hearing namar ke MSPCB ke don benta tang ban khmi halor ke jingdan kam jong ka EIA bad ken ya chakmat ban penlong ya ka public hearing meeting man tagasngi ke dega review meeting hagaba menteri rang ba batan brom jengi ilawan yu kujat ka dega office jengi kan risuai kini man ki pon le reporting si te ila bu man ke por ikwa banwan sili hadai bakadu ila ya banwan sili ta hakan ni ke jengi kendo jengi si bon ki issues ne ki phang ila ya ban batai kombai lakan himene yang lada head jang ke state u telam bat phi mun impos kemat dan rai ngi rum taga singi nalor ka jingri ke office ju na pari mun ni ke singi la sawa ha mesim ha met te ki bon ki ai bingi ya keren bane ngatrai ngindang kat kombai ke por ngindang sim khia ki ban pendek Ini dokam ke improvement hang opposite bak sosial. Menek banakong du kadai ban play ki regional office jongi namar kat kumbalong himata kalong ka ba bahangi ban padeb ikam ki jam jongi kumbaong amane nang ni na silong in operate ni haban tre sidu bak mara sadu ta syara sadu nong stoin takalong ka ba tamane ira ular ban padeb yigini ki kam ki jam nama kadai ga kam sekri ba ngir ngi ko ban padeb hagapor ka biang han rela ka jengai padat ngingim la ban padeb hagapor ka biang Kalau teliti dan keplan ban sedap dengan keplan ni minta ka don hatura hakhleriat bat habarnian balai bingin ji jigini nama kini ki jaka ki babun ni ki industries mende abang ngilek ciliam balai bingin ji kini kalau ngajing pencang ji nama kat pun bejingdan ki jingbon ki industries Kiman po biang ni kiman pawang impam biang temani ada halok tu kapang mai kendo laya keren ila phaingi ila bathaingi man di action plan ki jingdon kame tahu Januari ingin siam dan biar kau pergi meeting tingin saya. Ini yang hari. Apa dia baka financial backup di dokam ni Ka financial backup hi menta bon bang yang external funding. Kani ke bang propose menta ro ngira dia dapat external funding. Te ingin layo in principal approval. Tengah tharai kam slam shu ingin final approval. Tapi kebae ingin menta kalong hatura pada clear ngila dan di jikala jong. Pengilayo nak sarkar handrai hakabay de bakabar niyan ngimpat dan temani besar si amilang bahasa panwat sudah jingtho di sa tempat jadi katar di bodin ban Kan nulis ke investment dokam. kakum ke estimate bang isna nama kada gi mini regional mende gi bahak kum gine te mal kin syang bay nyokrur ko tang ke building gitar ke machine kalau ada kum bay gi nalo nang ta bade kiman power bade ingin haban pai kemat biang state government Anong ngut ko ga office dokam rin po minimum. gaya dan hi kedan gi details hang badan lagi sibo mentang dan kami original officer bagi original office head original officer tingin dan kami original officer in the rank of SE senior environmental engineer tak bebalai lagi post SE ndru lagi post EE nang tak almost khadar lagi post assistant engineer ELDA pion kecil dah tentang kajingnut kalau ngomba prahadu sipau krore annually budget ya financial implication Ini mantan instruction dia dan telah kumbang omene kalab jongi kedai kawai ni kilap ka bai thon kong do deg NABL national accredited laslam bahangila yo jigani certificate but ngi habri ni man kapor handai man kapor bang renew ngi qualify ka bamot ngi follow ge SOP ge karkum pejing tha nak to ta hang ni pada PE
Hadim bau sar CM ila sengoi gini ila kuat banaka ila terang banyak jengok tinggal pan iki ila kun mesin. Dia mentai tangga asami bawan hadin jongi Henry Barok kata labon bulls nen di tamangi dia ani bela kredited. Artar kade kelab jongi kade most sophisticated apa honor is. Kani kalongom ni. Ya kani ka public hearing gijai kat kum gi konton jong EIA Environment Impact Assessment Arajan Rio. Tushwa bengin la kita ngidan kan ban yo gitor ni term of reference. The term of reference ni gitor kiwan kat kum gi konton jong industri jong pi kila panwan na po amoya ni na po sia. Hakabai dia bakani ketor kawan na po sia. Ka kamram jongi kalong habang iyo ji ketor gi deban pendep ka public hearing. Ndai taman pendep gi haban pendep apa sapusan sengi. Nado baai notice live sengi sabot report maksimum 100% sengi deban pendep. Tehandrai ya kata kajing persya ngim don ai banong. Namar gi kan public hearing in contact jointly bat ke district administration. Kar ko maya ji gini ketor tingim la ban sange tak ada kadan daga ko direction tang kata ni lah. Sir kani ka kadang ka jing kena baka jing ai cakaya ya company kalong bak kisai fakta bakalong bean to kada kadang sa kan Tengah pi ngi long concern bagi IAA. Kai ke subject le ka phang ka bamde baka jongi ngimla ban komen. dengut piniyat sakmat ban long berkira Kumang la ada betul lupa pi menengi haban je mde teman jangi haban je hapok gi sini balabu sabusan sini. Nado ka sini bai public notice hado ka sini ba report ngimde ban cross ka sabusan sini. Ngi hap follow ya tu. Kani ka jing singi jungi kalau hadin bengi la yo bon bagi complain ba nambar banai ngimde gi register hapok paribahan. Ta hadin bengi la test ngimla ban upload ngimdan authority upload. Termarang tengah tahu bon hai komplain di bawah hadin bengi la test kita singi ba kani ka jong pi kam trekam kumta terta. Kata ka de kuang hadai ka bakong sana kalau ba hadir bakal Meghalaya Transport Department kalau ada notify san lagi vendors benda gini kita tiba register online kamu dari digital segini immediately video test kila upload tengi ngau ba mata ladan kiba simti tengi haban in anaban nokong nang shop kam de kam singi Benar ba simti dia? kidang gi vendor support transport department bon pai ba jenis ni menta kipa ba kam ti pin senoma menta ki haban ya keren bakan department ba dewan pak ya kan nama ki vendors ladan lupa san lagi vendors tekila pan multiply le saja kata kam jong kita kamla betai